Барзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагии футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кулоб, ки ҳамин ҳоло дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад ва шабакаи варзиш мустақиман ин бозиро барои шумо намоиш хоҳад дод ва фикр мекунам яке аз бозиҳои хуби даври чаҳоруми рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар маҳз ҳамин дидор хоҳад буд. ҳоло Солиди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон салом медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан мегзарем ба идомаи рақобат. бинандаҳои азизу арҷманд, бармегардем ба идомаи пахши мустақими худ аз ҷониби бозии дастаҳои Хуҷанд ва Равшан, дастфишурии мураббиёни ҳарду даста Тоҳир Муъминов ва Рустам Хоҷаев, ки дар гузашта воқеан ҳам яке аз муваффақтарин футболбозони кишвар буданд ва имрӯз ба симати сармураббии ин дастаҳо фаъолият мекунанд. дар оғози гузориш мо ба ҳарду даста барор мехоҳем ва як бозии ҷолибу хотирмонро бо иштироки ин ду даста хоҳем дид. Хуҷанд дар даври сеюми чемпионати Тоҷикистон дар дерби шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. тими Равшан бошад ба таври ҳангомавӣ ҳам гӯем хато намекунем, уман Равшан дар майдони худ мағлуб шуд аз тими Хатлон бо ҳисоби 1-0 ва онҷо албатта баҳсу мунозираҳо хеле ҳам зиёд буданд дар мавриди он ки чаро довар зарбаи пеналти таъин накард. хуб, дар ҳайати дастаи Хуҷанд назар ба бозии гузашта бо Эсхата ду тағйирот дида мешавад ва имрӯз як бора дар ҳайати асосӣ мо Караматулло Саидов ва Эҳсон Бобоевро мебинем. дар бозии гузашта Бонгинбе ва Нозим Бобоҷонов ҳунарнамоӣ мекарданд. дар ҳайати дастаи Равшан ҳам назар ба бозии гузашта бо дастаи Хатлон дар шаҳри Кулоб тағйирот ба назар мерасад бинандаҳои азиз ва имрӯз тағйироти дастаи Равшан ин дар ҳайати асосӣ бозӣ накардани хуб Эммануэл Муваннинго аст ва имрӯз дар мавқеи ин легионер дар ҳайати дастаи мазкур Ҷозеф Акумади бозӣ мекунад, ки дар бозии гузашта маҳз дар қисми аввал дар дақиқаи 28 ҳунарнамоӣ кард. хуб, аслан тақвими чемпионати Тоҷикистон хеле ва хеле зич аст. ба ин хотир мураббиён бояд дар ҳар бозӣ ҳаятҳои худро тағйир бидиҳанд, вале дар чемпионати мо ин гуна ҳолат аз ҷониби мураббиён дида намешавад ва махсусан дар бозии имрӯза ки вақти кам буд, 3 рӯз аниқтараш ва бояд мураббиён ҳатман бозингарони захиравиро истифода кунанд. масалан дар бозии имрӯза бубинед дар ҳайати дастаи Хуҷанд Равшан бозингароне ҳастанд, ки албатта онҳо таҷрибаи бозӣ дар ҳайати асосӣ доранд. Амирҷони Фаррухзод, Амирҷон Сафаров, хуб, Тоҳир Маладусов, Аббос Андалебов ва Эммануэл Мабуах. ба ҳар сурат ин дар ҳидояти худ ҳамон
кори мураббиён аст ва мо наметавонем дахолат кунем, вале дар асл таҷрибаҳо нишон медиҳад ки дар бозиҳое ки хусусан дар футболи аврупоӣ дар кишварҳои пешрафта баргузор мешаванд, вобаста ба он ки агар тақвим зичтар бошад, мураббиён ҳатман аз бозингарони курсии эҳтиётӣ ҳам истифода мекунанд ва онҳоро ба майдон меоранд то бозингарони асосӣ истироҳат кунанд, хубтар омода шаванд аз лиҳози ҷисмонӣ, аз лиҳози дигар, ва ин метавонад ба натиҷаҳои даста ҳатман таъсири худро расонад. ва ҳамин ҳоло бинандаи азиз, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба оғози бозӣ ки футболбозони дастаи Хуҷанд бо либосҳои сурх, аниқтараш бо пиранҳои сурх ва шортҳои сафед, дастаи Равшан бо либосҳои сафед бозӣ менамояд. خب بازی را فوتبالبازان میزبان شروع کردن از مرکزی میدان، ولی در اول رقابت آنها حمله خود را انجام داده نتوانستند. خب موقع گیری بازیگران هر دو دسته در میدان چنین است. دسته روشن میبینیم که همین حالا در خط حمله با دو حملهگر بازی میکند. اینها کریس امانوئل کاکو و فتح‌الله اولمیزاده. اصلا فتح‌الله اولمیزاده همچنین نقشی بازیگری خوب نیموفیزای بازیساز را اجرا میکند و بیشتر ما شاید با این موقع فوتبالی دیگر توجه کنیم که از کنارها بیشتر تلاش میکنند. خب اینجا در کنار میدان قاعده بازی مقابل نسل ویران کرده شده است از جانب عبدالمومن زبیروف. خب هیئت داوران رو برای شما نگفتیم. بینندگان عزیز، بازی امروزه رو داوری میکند امیرجان خورکاشف از شهر دوشنبه، حمزه شویمردانوف و اسلام جان خلیقوف و کمک میکنند داوری چهارم نوروز وحیدوف است از ناحیه وخش. اگر با جدول چمپیونات تاجیکستان متوجه شویم، موقع دسته‌ها در جدول مسابقه گوناگون است. خوجند بعد از آن که در دربی شهر خوجند پیروزی به دست آورد در چمپیونات تاجیکستان، البته بعد از بازی بر دسته خوجند امتیازهای خود را خوبتر هم کرد و با 4 امتیاز به سینه هفتم جدول برآمد. خب دسته وضعیت خطرناک برای بازیگران روشن، ولی در زمان خود را داشته میگیرد. خب دسته روشن باشد در زمینه پنجم است و تیم مذکور بالا موقعش را عوض کرد. بعد از اون که دیروز فیضکند یک امتیاز گرفت و با موقع این دسته برآمد، تیم مذکور در زمینه ششم قرار گرفته است. برای همین هم امروز هم برای دسته روشن و هم برای دسته خوجند که میزبان است پیروزی خیلی و خیلی مهم است. با تو فوتبالبازان خوجند اونل آدامس، شاهروخ قرغیزبویف. خوجند بازی خانگی خود را حالا در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار کرده است. معلوم شود که ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند آماده نیست برای بازی‌هایی که دسته خوجند باید برگزار کند. اینجا هم دسته اسخط و هم خوجند بازی خود را برگزار میکنند. بسیار گمان میکنند که چمن میدان همین ورزشگاه خوب است، اما شاید این در نوارها معلوم شود، ولی اصلا چمن میدان خوب نیست. نه تنها ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند، حتی میدان‌های دیگر هم خوب نیستند. چمن میدانشون، یعنی اون میدان‌هایی که علف طبیعی دارند، خواه میدانی دسته روشن باشد، خواه میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد و اندکی میگویند میدان دسته رگرت دست خوبتر هم هست، ولی اون هم پورا آماده نیست. برای ما متخصصان ورزیده در مورد آماده کردن میدان ها نداریم که در آغاز موسم میدان ها بسیار خوب آماده کنند. حالا اکثر حمله دسته روشن رو میبینیم کاکو، ولی با حملهگری دسته روشن امکانیت نمیدهد دفاعگری دسته خوجند و ببینید که چگونه میتوانست بازیگری دسته روشن سرعت بلند گیرد. کریس امانوئل کاکو حالا با تو فوتبالبازان دسته روشن امکانیت ادامه دادن حمله هست از کنار چپی راست میدان. پس به جریمه‌گاه یک ارسال تو و در این لحظه با تو به شهریار عنایت الله میرسید اگر قامتش بلند میشد و این پرتابی فتح‌الله اولمیزاده بسیار یک ایده خوب برای آغاز کردن حمله است سوی فوتبالبازان دسته مهمان و امکانی خوب هم بود که از همین موقع فتح‌الله اولمیزاده ضربه خود را اجرا کنند جانب دروازه شاهروخ قرغیزبویف.
дар бозии гузашта футболбозони Равшан имкониятҳои хуб доштанд барои муваффақ шудан муқобили дастаи Хатлон, аммо аз он истифода бурда натавонистанд. Бале як ҳолати баҳснок буд, ин таъин накардани зарбаи пеналти. Баъдан дастурдиҳандаи доварони Тоҷикистон аз конференсияи футболи Осиё ин идора дигар шуморид. Инҷо як зарбаи баланд зада мешавад, яъне гуфт ки инҷо ту бо даст бозӣ карда нашудааст. Ҳамин гуна гумон дошт, вале бисёре аз мутахассисон бар он назар ҳастанд ки онҷо довар бояд зарбаи 11 метра таъин мекард дар бозии Равшану Хатлон. вале ба ҳар сурат ҳолати баҳснок. Масалан дар як бозии чемпионати Бундеслигаи Олмон ман дидам, онҷо агар хато накунам бозии Штутгарт буд. Чунин ҳолат, айнан чунин ҳолат бо зарбаи пеналти ба анҷом расид. Ва ин ҳолат боис шуд ки нигаронии дастаи Равшан хеле ва хеле зиёд шавад вобаста ба кори доварон мухлисони ин даста. Аммо шумо тасаввур мекунед ки 90 дақиқаи бозӣ буд ва бояд ҳатман бозигарон аз яке аз имкониятҳо истифода мебурданд. мутаассифона дар футболи мо чунин анъана шудааст. Агар як иштибоҳ аз сӯи намедонам хоҳ довар анҷом шавад, хоҳ чизи дигар, ҳатман дар ҳамон бозӣ гунаҳгор ҳисобида мешавад. вале мутахассисон бояд ё худ мухлисон бояд ҳисоб кунанд ки 90 дақиқаи бозӣ аст. чаро бозигарон аз фурсатҳои хуби голзанӣ истифода бурда наметавонанд. ҳоло партоби бозигарони Равшан ба ҷаримаҳо имконияти хуб барои футболбозони Равшан ва довар инҷо ишора мекунад қабл аз иҷро кардани зарба ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. вале қабл аз партобе ки анҷом шуд, Амирҷон Хоркашев садои иштакашро баланд кард. таваҷҷӯҳ мекунем чӣ амалкард буд. бале Холмурод Назаров бо даст ҳимоятгари дастаи Хуҷандро тела додааст. ба ин хотир Амирҷон Хоркашев садои иштакашро баланд кард ва ин ҳамла ҳисоб карда нашуд. Чакалов вале Шаҳриёри Иноятулло ба ӯ имконият намедиҳад. ҳоло андаке фишори бозигарони дастаи Равшан зиёд дида мешавад. Холмурод Назаров тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Капитани дастаи Равшан. аут ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. Кароматулло Саидов ва аут акнун ба нафи дастаи Равшан. Шаҳриёри Иноятулло буд ки талош кард ва фурсатро барои дастааш таъмин кард. дар ҳайти ҳар ду даста бояд гуфт ки футболбозони соҳиби истеъдод бозигарони хуб қарор доранд ки албатта дар ҳайати ҷавонони Тоҷикистон бозӣ кардан, дар тими миллӣ таҷрибаи бозиро доранд. мо албатта бозии хубро интизор ҳастем аз сӯи бозигарони ин ду даста. Фатҳулло Олимзода партоби ба канори майдон. инҷо бисёр як ҳунарнамои хуби футболбози рақами 21 дастаи Равшан ва ӯ метавонад барои дифоъгарони дастаи Хуҷанд мушкилиҳои зиёд ба миён оварад. Ҷозеф Акумади ӯ аз бозигарони хуби дастаи Равшан аст ки дар канори майдон таҷрибаи хубро дорад. Како тӯбабой аз сӯи ӯ, вале довар ишора мекунад ки муқобили Тони Бикатал инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. аут ба нафи футболбозони дастаи Хуҷанд буд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷандро мебинем. пас ба канори майдон Саидов ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби бозигари дастаи Хуҷанд. ҳоло нофаҳмӣ миёни бозигарони дастаи Равшан сар мезанад. Лайонел Адамс ё Тони Бекатал буд ки инҷо тӯбро ба Шоврух Қирғизбоев ирсол кард.
оғози мавсими имсола барои дастаи Хуҷанд хуб оғоз нашуд то бозӣ бо дастаи Эсхата. дар ду бозии аввал футболзони дастаи Хуҷанд аз Истиқлол мағлуб шуданд ва баъдан бо Регарта даст бозиро мусовӣ карданд дар ҳамин майдон. партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ту берун карда мешавад. Самуил Офори Холмурод Назаров боло партоби хуби бахтовари Хуршед. идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем ва зарбаи кунҷӣ ба нафи футболзони дастаи Равшан аз канори рости майдон. Ҷозеф Акумади ҳоло зарбаро аз кунҷи майдон ба бозӣ медарад. футболбози рақами 21 дастаи Равшан. партоби хеле ҳам баланди ӯ ва аввалин шуда дифоъгари дастаи Хуҷанд муваффақ шуд. имконияти хуб аз ҷониби Айдан Окран, вале инҷо қоида вайронкунӣ ҳисоб карда мешавад аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Равшан. Айдан Окран паси нодуруст аз ҷониби Абдусалимов. ва боз ҳам туп ба назди Шоҳрух Қирғизбоев меравад. Равшан ҳоло бо як ҳамлагар бозӣ карда истодааст. Крис Эммануэл Како гуфтем, футболбози 25 солаи Кот д'Ивуарӣ ки дар дастаи Равшан бозӣ мекунад. Ҷозеф Акумади ӯ мехост бо Фатҳулло Олимзода пасҳои кӯтоҳ кунад ва ҳамин тавр ҳамлаи дастаро оғоз кунад, вале муваффақ нашуд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канори чапи майдон. дар расти дастаи Равшан хотиррасон бояд кард ки 3-4 футболбози дастаи ҷавонони кишвар бозӣ мекунанд. Меҳрубон Ғафурзода ки дар курсии эҳтиётӣ аст ва чанд бозӣ мешавад. Шаҳрёни Иноятулло ки дар ҳайати асосӣ бозӣ дорад. ҳоло имконият барои дастаи Хуҷанд фурсат ҳаст, аммо зуд бозингарони Равшан ин вазъиятро рафъ карданд. як имконияти хуби иҷро кардани зарба буд барои бозингарони Хуҷанд, вале бенатиҷа. хуб, шаҳрёни Иноятулло гуфтем аз бозингарони ҷавони кишвар Фатҳулло Олимзода ки имсол Абдулфаттоҳ Худойдозода дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекунанд. 4 нафар. албатта ин хуб аст ки бозингарони ҷавон ба ҳайати яке аз дастаҳои хуби футболи кишварамон шомил мешавад. қаблан онҳо дар ҳайати дастаи Динамои Душанбе бозӣ мекарданд дар Лигаи якуми кишвар ва ҳамчунин дар ҳайати дастаи Локомотив Помир ҳам дар ҳайати ҷавононаш ҳунарнамоӣ доштанд. идомаи ҳамла бо иштироки футболбозони дастаи Равшан аз канори майдон ва довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад ба нафи футболбозони дастаи Равшан. инҷо Далер Ёдгоров буд ё на? яке аз бозингарони дастаи Хуҷанд, бале, Далер Ёдгоров қоидаи бозиро вайрон кардааст дар муқобили футболбози дастаи Равшан. Ҷозеф Акумади ҳоло зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. биёед мебинем 5 бозингари дастаи Равшан дар дохили ҷаримагоҳ. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ. Фатҳулло Олимзода зарбаи ӯ заминӣ. фурсати дигар барои Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва ту ба дасти бозингари дастаи Хуҷанд мерасад. на, инҷо ба ҳар сурат бозингарони Равшан эътироз мекунанд. бисёр ҳолати баҳснок ва эътирози футболбозони дастаи Равшан ба довар Амирҷон Хоркашев зиёд мешавад ки ту ба дасти бозингари дастаи Хуҷанд расидааст. мо лаҳзаи такрорро интизор ҳастем ки коргардон барои мо ба шумо нишон диҳад.
دقیقه 15 رقابت. айдан окран ва қоида вайронкунӣ дар муқобили фулубози дастаи равшан будааст. хуб, мо интизори лаҳзаи такрор додани ҳамон фурсате ки қаблан ҳамлаи дастаи равшан буд ҳастем, ки коргардон барои мо шумо бояд нишон бидиҳад ва онҷо баъдан хулоса кунем ки воқеан ҳам будаст ё не ту ба дасти бозингари дастаи хуҷанд расид ё на. партоби хеле ам баланд ва Шорик Хизбоев аз дарвоза берун омад, аммо муваффақ нашуд. Абдулмумин Забиров ва туб аз майдон берун гардид. бахтовари Хуршед Каков пас ба канори майдон ба Шаҳриёри Иноятулло, вале партоб хеле баланд иҷро шуд аз сӯи ҳамлагари дастаи равшан. Ба ин хотир футболбози канори тими меҳмон натавонист тубро дошта гирад. хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳза. Зарбаи ҷаримавӣ буд, партоб ирсол шуд ва аз ҳамин мавқеъ каме нодуруст пафтор нишон, яъне ҳолати такрор нишон дода шуд. қоидаи бозӣ вайрон шудааст инҷо. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи равшан. айдан окран дар назди туб. ҳоло биёед мебинем ки чӣ гуна тубро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва футболбозони дастаи хуҷанд ҳоло талош карданд ки тубро берун кунанд. ба ҳар сурат то лаҳзаи охирин Тони Бикатал мубориза бурд ва ӯ мехост тубро ба маркази майдон ирсол кунад, аммо муваффақ нагардид. Шаҳриёри Иноятулло бояд ирсол мекард тубро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи хуҷанд, вале муваффақ нашуд. Бартари дастаи равшан зиёдтар аст нисбат ба тими хуҷанд. айдан окран бисёр хуб мегузарад аз футболбози дастаи хуҷанд. партоби ӯ ба канори рости майдон. ва инҷо бозингари рақами 23 талош кард. Муҳаммад Насков ки дар канори рости майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст. аут ба нафъи футболбозони дастаи равшан. дақиқаи 19 бозӣ аст бинандаи азиз. Насков, Холмурод Назаров, Муҳаммадҷон Насков, Фатулло Олимзода, айдан окран. бисёр ҳамдигарфаҳмӣ хуб аз сӯи футболбозони дастаи равшан эҳсос карда мешавад. пасҳои кӯтоҳ ва як бозии ҷолиб, бозие ки мазмуни хуб ҳам дорад, аз ҷониби меҳмонон хуб иҷро карда шуда истодааст. хуб, ҳамин ҳолат ҳоло барои мо нишон дода мешавад ки аз берун зарбаи ҷаримавӣ иҷро шуд ва ту воқеан ҳам ба дасти бозингари дастаи хуҷанд расид. инҷо ягон ҷои шубҳа нест.
вале довар чаро пеналти надошад? ин кифоя набуд барои таъин кардани пеналти. шаҳрдини эсо метавонист ҳамла кунад, вале муқобили қоида бозӣ вайрон шуд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Равшан. боз як вазъияти стандарти дигар барои футболбозони дастаи Равшан. партоби хеле ҳам баланд ва Шоҳрух Қирғизбоев. ва туб аз майдон берун мешавад. аут ва фоидаи бозигарони дастаи Равшан будааст. инҷо яке аз бозигарони дастаи Хуҷанд аз пой афтидааст ва ба кӯмаки довар ниёз дорад. ин Кароматулло Саидов аст, муҳофизатгари дастаи Хуҷанд. баҳс бо довари бозӣ зиёд мешавад. ва ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо воқеан ҳам муқобили Кароматулло Саидов қоидаи бозӣ вайрон шудааст, чунки бозингари дастаи Равшан бидуни тӯб буд ва талош кард. خب حالا دعوای سرمربی دسته روشن توهیر مومینوف هم زیاد است. شماره مخلصان خیلی زیاد هستند، معمولا مخلصان دسته میزبان. ولی من در گزارش‌های قبلی هم گفته بودم و حالا هم اشتراک میگویم، اصلا مخلصان در میدان من نمیدونم بسیاری آنها تنها برای تماشا و لذت بردن بازی فوتبال میآیند، نه برای مخلصی به دست این یا اون دسته. و اگر متوجه شد اکثرا همین گونه حالت. ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان دسته روشن. Айдан Окран. партобиё аз кунҷи майдон хеле ва хеле баланд ва футболбозони Равшан наметавонанд ки ин имкониятро хуб истифода буранд. хуб, аслан дар футболи мо масалан дар вазъиятҳои стандартӣ кам дастаҳо муваффақ мешаванд. шояд дар тамринҳо камтар онҳо машқу тамрин мекунанд вобаста ба ин чиз. албатта гила кардан нодуруст аз дастаҳо ки вақти хеле кӯтоҳ доранд, 1-2 рӯз онҳо вақт доранд ки ба ҳар бозӣ омода шаванд, тамрин кунанд ва мураббиён ҳам шояд вақт намеёбанд ки бозингаронро аз ҷиҳати равонӣ омода кунанд, тактикӣ омода кунанд. вале ба ҳар сурат дар футболи мо аз дастаҳои мо ин чиз камтар дида мешавад. зарбаҳои ҷаримавӣ самаранок истифода бурда намешавад, зарбаҳои кунҷӣ ҳам самаранок истифода бурда намешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи мизбонон. тӯб аз ҷаримагоҳ берун мешавад. мубориза идома дорад ва ҳоло Муҳаммад Насков. Ҷозеф Акумади. Лайонел Адамс, дифоъгари дастаи Хуҷанд. бозигарони Хуҷанд ҳоло ҳамлаи аввалини худро метавонанд анҷом диҳанд. Далер Ёдгоров дар муқобили Муҳаммад Насков. гузариши хуби Далер Ёдгоров. партоб аз ҷаримагоҳ, фурсат ва дарвозабони Равшан зарбаи Кароматулло Саидовро бармегардонад. аввалин имконияти футболбозони мизбон дар дақиқаи 24 рақобат ва воқеан ҳам беҳтарин фурсат буд. аммо маҳорати Евгений Гритсенко
бисёр роли аст. Бинандаи азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба партоби хуби Далер Ёдгоров. ӯ Кароматулло Саидовро бисёр хуб дид ки танҳо аст, касе наметавонад муқобили ӯ мубориза барад, чунки Бахтовари Ҷамшед ҳам дар духилтар буд ва дер кард. вале дарвозабон дарвозаи равшанро аз гол нигоҳ дошт. зарбаи кунҷи футболбозони дастаи Хуҷанд, ҳамлаи онҳо идома дорад. фурсат ҳаст. Ёдгоров пас ба қафо, зарба аз масофаи дур, вале ту ба пои бозингарони тими равшан бармехӯрад. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, Эҳсон Бубоев, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, партоби ӯ ба канори чапи майдон. Шаҳриёри Иноятулло бояд суръат меафзоид, вале муқобили ӯ Тони Бекатал буд. сутуни асосӣ барои дастаи Хуҷанд дар хати ҳимоя. Фатулло Олимзода, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. туб аз майдон зада берун карда мешавад. чаро инҷо шояд инҷо бозингари равшан намедунам худ ба худ тубро аз майдон зада берун кард. аҷиб. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд аз канори рости майдон. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ, вале ту ба Самуел Офори меравад. ҳимоятгари марказии дастаи Равшан. партоби баландию Каку, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. албатта бартарии дастаи Равшан аз рӯи бозӣ хеле ва хеле зиёд эҳсос мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, фурсат ҳаст барои онҳо ва инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад. Каку дар ҳолати офсайд қарор доштааст. ҳамлаи навбатии Хуҷанд, вале футболбозони дастаи Равшан эҳтиёткор ин вазъиятро рафт кардани буданд. Абдумомин Забиров пас ба канори чапи майдон, онҷо ки Далер Ёдгоров аст. Ёдгоров дар муқобили Насков ва боз ҳам гузариш аз ҷониби ӯ ва довар ишора мекунад ки инҷо ҳеҷ чиз нест. мебинем ҳаракати Ёдгоров бисёр хуб буд ва бархурди бозингарон ҳам эҳсос шуд дар ҳамин лаҳза. Далер Ёдгоров нияти идома додани ҳамларо дошт, вале ӯ ки бо бозингари дастаи Равшан бархурд, довар ҳамин чизро ҳам ба инобат нагирифт, яъне ишора шуд ки ҳеҷ чиз нест. Гритсенко, партоби хеле баланд ба маркази майдон. Кароматулло Саидов, Айдан Окран, Фирдавс Чахалов оло мубориза бурд. Айдан Окран бозингар аз кишвари Гана аст. ӯ дуюмин футболбози дастаи Равшан аст ки аз Гана мебошад. дар ҳайти дастаҳои дигари кишварамон ҳам бозӣ кардааст, махсусан дар ҳайти дастаи Куктош ҳанӯз соли 2018 бозӣ мекард. баъдан ба дастаҳои дигар рафт. дар клуби маркази вардиш Артиш ҳам агар хато накунам як муддат бозӣ карда буд. баъдан ба дастаҳои дигар рафт, аз ҷумла Генчлики Туркия ки ин даста дар лигаҳои поёни ин кишвар бозӣ мекунад. яъне бозингари хуби миёнаи майдон ҳам ҳаст. дастаи Генчлик ин тиме ҳаст ки албатта дар мазарат худи Туркия он қадар натиҷаи баланд ҳам надорад.
ҳамлаи дастаи равшан. партоби хеле ҳам баланд инҷо Како мубориза мебарад. вале дар муқобили ӯ дифогари қоматбаланди дастаи Хуҷанд хуб бозӣ кард ва муваффақ ҳам шуд. тӯбро дошта мегирад Шоҳрух Қирғизбоев. Ёдгоров ба ӯ Муҳаммад Насков фурсат надод ва офсайд аст инҷо. талош карда истоданд футболбозони меҳмон, вале ҳамлаҳои онҳо бенатиҷа. инҷо садои штаки довар боз ҳам баланд мешавад. ҷаҳонгир Эргашев капитани дастаи Хуҷанд эътироз мекунад ба довар ки футболбози дастаи равшан аз пироҳани ман дошт. ҳамин гуна ишора мекунад Эргашев. пас ба канори чап Шаҳрёри Иноятулло, вале бенатиҷа ин ҳамлаи дастаи равшан анҷом меёбад. Эргашев, Лайонел Адамс, партоби баланд ба канори чап Ёдгоров ба тӯб расид ва барои дастаи Хуҷанд зарб аут овард. тӯбро дарёфт карда тавонист Далер Ёдгоров. خب دقیقه 32 بازی است. بیننده عزیز حساب 0-0. بازی دستای خوجند و روشن همین حالا جریان دارد. بگاهی امروز بازی آخرین دور چهارم میان دستای استقلال و کوکتوش صورت میگیرد و اینجا امکانیت برای دستای روشن، اما عملکرد فوتبالبازی دستای روشن شوپناک بود در مورد دفاعگری دستای خوجند. بیاید میبینیم با دو دستش فوتبالبازی دستای خوجند رو از پای افتانید لیگنری تیم روشن و داور اشاره کرد که قاعده بازی ویران کرده شده است. آدامس، قرغیزبویف، تونی بیکتال، پاس با مرکز، ارسالی تو و خوب هم بود، پاسی خوب بود از جانب احسان بابایف، ولی جهانگیر ارگاشف به توپ نرسید. айдан окран Муҳаммад Шариф Саидхоҷа партоби баланди ӯ ва аввалин шуда Шоҳрух Қирғизбоев ба тӯб мерасад. Крис Эммануэл имкон дошт ки суръати баланд гирад. Чахалов, Қирғизбоев, бахтовари Хуршед, пас ба канори чап Шаҳрёри Иноятулло, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, як партоб ва инҷо тӯб ба пои Абдулмумин Забиров мерасад. Карматулло Саидов, пас бинёд хуб буд ба Ҷаҳонгир Эргашев. довари канор ишора кард инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо довари марказ ин чизро ҳисоб накард. ишораи довари канор ҳамин буд ки инҷо қоидаи бозӣ муқобили Ҷаҳонгир Эргашев вайрон карда шудааст. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, Далер Ёдгоров аз ду нафар мегузарад, вале тӯбро дуртар аз худ сар дод, ба ин хотир муваффақ нашуд.
10 دقیقه دیگر، کمتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی رقابت باقی مونده است. حساب شده نشده است. حالا لایونل آدامز مقابل قایده بازی ویران می شود. امانوئل کاکو او را از پای افکنید. محمد شریف سعید خوجا، امانوئل کاکو، محمد شریف در مرکز، ایدان آکران بسیار خوب توپ را نگاه می‌دارد، ولی توپ را با خوبی فوتبالبازان دسته خوجان را باید احساس کنیم. حالا جهانگیر ارگاشف با او میتواند چخالف کمک کند، اما خالمراد نظرов ببینید که چگونه کاری مهم را انجام می‌دهد. جوزف اکومادی ادامه آفساید اینجا در آفساید قرار داشت فوتبالبازی دسته روشن. فوتبالبازان خوجان میتوانستند خوب با عکس الحمله روند. قایده بازی مقابل دالری اودگوروف ویران کرده می شود یا نه؟ نه اینجا دالری اودگوروف نبود، مقابل احسان بوبویف ویران کرده شده است از جانب خالمراد نظرов. ضربه جریمه‌ای حالا داوری بازی بازیگری دسته روشن و خوجان رو میفهماند. شاید اینجا نافهمی میونه این دو فوتبال سرعت گرفت و وضعیت استانداردی برای صاحبان میدان بازیگران تیم خوجان. دالری اودگوروف از این موقع پرتاب‌های خوب هم دارد چون بازیگری کناری است. حالا میبینیم که دالری اودگوروف چگونه توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال میکنه. پرتاب بلندی دالری اودگوروف و یوگنی گریتسینکو توپ را داشته میگیرد. توپ راست به دست او رفت. پرتاب زود با کریس امانوئل کاکو روان شد و در این لحظه دفاعگری دسته خوجان توپ را از میدان زده بیرون کرد. پرتاب بلند تنها برای دروازه‌بان موفق بود برای گرفتن آن. وقتاوری خورشید احسان بابویف جو تلاشی ازبک هایت ولی بود دست نیمه فیزاتگری دسته خوجان بازیگری دسته روشن را از پای میافتاند. توید مومنов اینجا لحظه به لحظه اشاره کرده است با دست پرورانش و مخصوصا با محمد شریف سعید خوجا که باید چگونه حمله ها را آغاز کنند. اصلا بازی دسته روشن بد نیست. به هر صورت فوتبالبازان خوجان هم بسیار خوب بازی کرده اند، اما در عکس الهجوم بعضی موارد اونها کمی به سراسیمگی راه میدهند. معلوم می شود که بیشتر فوتبالبازان خوجان به حریف امکان داده استادند که با توپ بازی کنند و بعدا به عکس الحمله روند. این هم یک تاکتیک است از جانب فوتبالبازان دسته میزبان، ولی تنها یک امکانیت داشتن فوتبالبازان دسته خوجان ضربه کرامت الله سعیدوف بود که در روزبان با سیوی اولیش این وضعیت رو رفع کرد. ساموئل لافوری کمی آسیب دیده است. جوزف اکومادی خیلی خوب توپ رو میگیرد.
محمد شریف سیدخوجا، ایدان اوکران، اما پسی خطا بود. ساموئل اوفوری، ناسکوف، و قاعده بازی خیلی دقیق وارد شده است جانب بازیگری دسته روشن فتح‌الله علیمی‌زاده. شهریاری اینایت‌الله حالا موقع خود را عوض کرده است با جوزف حکومتی و ترانزیت 7808 خواهش میکنم که ماشین را از سر راه گیرند، بیمار را به بیمارستان میبرند، ماشین را از سر راه گیرند. ماشین ترانزیت 7808 خواهش میکنم. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی ماند بیننده عزیز. حساب 0-0. امکانیت ادامه دادن حمله هست از جانب فوتبالبازان دسته روشن و توپ را با خوبی فوتبالبازان دسته خوجند رو میبینیم. کرامتالله سعیدов شده از چخالов، بوسام سعیدов، عبدالمومین زبیرов و اما پس عزیزبک حیتов خیلی و خیلی خطا بود. بازیکنان روشن حالا میتوانستند به عکس حمله روند، اما توپ را از خود پیشتر سر داد محمد شریف سیدخوجا و قاعده بازی رو ویران کرد بازیگر رقم 63 دسته روشن. ادامه حمله دسته خوجند، فشار بازیکنان دسته میزبان خیلی و خیلی زیاد شده ایستاده است. تونی بیکاتال تو لحظه آخرین مبارزه میبرد. عزیزبک حیتов پاس به کنار راست میدان، کرامتالله سعیدов پاس بازگشت به عزیزبک حیتов ولی به نتیجه. خلمراد نظرов توپ از نزد جریمه‌گاه دسته روشن بیرون کرده شد. تونی بیکاتال خیلی پرتابی بلند ولی لحظه ندیدیم که چی حدیثه رخ داد میانی بازیکنان در کنار چپی میدان. ضربه جریمه‌ای تعیین میکنند دوبار به فایده فوتبالبازان دسته روشن. ایدان اوکران در نزد توپ و حالا آماده است که پرتاب رو به جریمه‌گاه دسته خوجند ارسال کند. پرتاب خیلی هم بلند. تونی بیکاتال موفق شد. عکس حمله دسته خوجند حالا عبدالمومین زبیرов یک ارسالی توپ از جانب او ساموئل اوفوری و موفق نمیشوند بازیکنان خوجند برای ادامه دادن عکس حمله. سعیدов و باز هم اونجا نافهمی میانی جهانگیر ارگاشف و کرامتالله سعیدов برای ادامه دادن حمله. کرامتالله سعیدов امروز در کنار راست میدان بازی دارد و اصلا نیمه‌فیزدگری مرکزی است، ولی در مرکز میدان احسان بابویف، عبدالمومین زبیرов، عزیزبک حیتов هنرنمایی کرده ایستادند. به این خاطر دلیر یادگار از چپ، کرامتالله سعیدов از راست
бозӣ карда истоданд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Ҳаитов фурсат, аммо канори рост озодтар буд. он ҷое ки Кароматулло Саидов суръат мегирифт, имкони пас додан ба канори рости майдон зиёдтар буд. Кароматулло Саидов ишора дошт, суръати баланд мегирифт. бия таваҷҷӯҳ мекунем. ва албатта инҷо як паси нозук лозим буд ки футболбозони хуби бозисоз метавонанд ҳамин гуна пасҳоро ба ҳамдастҳои худ иҷро кунанд. биниши майдон ҳам аз ҷониби бозингар ин як нақши асосӣ дорад дар лаҳзаҳои охирин. як дақиқа илова мешавад ба қисми аввал. ҳоло паси аз бек Ҳаитов, Ҷаҳонгир Эргашев, зарбаи ӯ ҷониби дарвоза, вале Евгений Гриценко тӯбро дошта мегирад. Эргашев метавонист пас ҳам диҳад ё тӯбро худ назорат кунад ва баъдан ҳамларо идома диҳад. Муҳаммадшариф Саидхоҷа аут ба нафи футболбозони дастаи Равшан. охирин имконият хоҳад буд, зеро як дақиқа илова кардаи довар ҳам ба поён расида истодааст. Ҷозеф, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, партоб ҷониби ҷаримагол Лайонел Адамс ва тӯб аз майдон берун мешавад. Як дақиқа илова кардаи довар ба поён расид. шояд бахтовари Хуршед ҳоло тӯбро рост ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ирсол мекунад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва садои шутаки довар аз поёни нимаи аввалияи рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 0-0 ба анҷом расид. бинандаи азиз, мо дар қисми аввал шоҳиди гол нашудем ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуюми рақобат. бо мо бошед.
ارجمند مخلصان همیشگی فوتبال تاجیکستان برمیگردیم با نیمه دومی بازی بین دسته‌های خوجند و روشن. این قسم دومی رقابت است، حساب شده نشده است 0-0 و اکنون ما شما را حالا قسم دومی بازی انتظار است. انیخته 45 دقیقه قسم دومی رقابت و البته قسم اول بازی دلگیر کننده نبود. یک بازی خوب را تماشا کردیم، امکانیت بود برای هر دو دسته، از جمله برای فوتبالبازان دسته روشن و خوجند و در بعضی موارد دروازه‌بان‌ها خوب بازی کردند، در بعضی موارد دفاعگران خوب هنرنمایی کردند. اکنون می‌بینیم که در قسم دوم بازی دسته‌ها چگونه سپری می‌شود. ادامه حمله دسته خوجند بود، اما فوتبالبازان دسته روشن در این لحظه توانستند موفق شوند برای برطرف کردن این حمله. برخورد میان بازیگران دسته روشن و خوجند صورت گرفت، نافهمی انیختش و تنها داوران مداخله کردند به این عملکردی که در کنار میدان انجام شد. ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالبازان دسته خوجند. فردوس عبدالسلیموف بازیگر رقم 5 دفاعگر ازبکستانی دسته خوجند حالا ضربه جریمه‌ای رو با بازی خواهد درآورد. پرتاب خیلی هم بلندی و با جریمه‌گاه و تو بیرون کرده می شود. جوزف اکومادی بود که این وضعیت رو رفع کرد. ادامه حمله دسته روشن، فرصتی بسیار هم خوب. جوزف چگونه امکانیت را استفاده برده نمیتواند و بعدا شاروخ قرغیزبویف دروازه خوجند را از گل می نگاه می‌دارد. بهترین امکانیت گلزنی را مهمانان حالا استفاده برده نتوانستند. جوزف اکومادی چگونه امکانیت خوب بود. به توجه میکنیم پرتاب از کنار میدان خیلی خوب ارسال شد و امکانی ضربه زنی را یک بار انجام نداد. من حیرانم با همین گونه بازیگران لیگنر که اصلا با پای چپ ضربه میزنند ولی چرا با گوشه پایانی دروازه، گوشه کنار راست دروازه خالی است. بسیار یک وضعیت خطرناک برای دسته خوجند و امکانیتی بهترین برای روشن، اما در دقیقه 48 باز هم از این امکانیت خوب استفاده برده نمیتوانند. اینجا هم خواهی بازی بیرون کرده می شود و حالا باشد از جانب فوتبالبازی دسته خوجند اعتراض به داور زیاد می شود در همین لحظه. ضربه جریمه‌ای انیخته وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته روشن. لیگنر با ضربه او بویسی گل مرکز همین جون مرکشف و خیلی عمودی یک از سره دیگر بلال سلیمانov این زمان با توپ ضربه میزنه به طرف دروازه و امکانیت خیلی عالی برای بلال سلیمانov.
бинандаи азиз, пахши мустақими худро аз бозии дастаи Хуҷанд ва Равшан идома медиҳем. Мутаассифона аз ҳамаи шумо узр мепурсем бинобар он ки сурати интернет бисёр заиф аст. Ба ин хотир мо натавонистем қариб 20 дақиқаи аввали рақобатро хубтар тамошо кунем, вале андаке вобаста ба он дидгоҳе ки доштем аз оғози ин рақобат, ду имконияти 100% голзаниро футболбозони дастаи Хуҷанд истифода бурда натавонистанд. Воқеан ҳам беҳтарин имкониятҳоро шогирдони Рустам Хоҷаев аз даст доданд. Ин ҳам дар дақиқаи 60 ва ҳамчунин 62 буд. Агар хато накунам, ду имконияти пайҳам ки имконияти 100% голзанӣ буд барои футболбозони ин даста. Ва ду бозингар ҳам иваз шуд. Дар ҳайати дастаи Хуҷанд Бон Гин Бе ба майдон омад ба ҷои Кароматулло, ба ҷои Эҳсон Бобоев, ва баъдан боз як бозингари дигар вориди майдон шуд ба ҷои Кароматулло Саидов ки дар канори майдон бозӣ мекунад. Ҳоло партоби далер ёдгор фурсат барои дастаи Хуҷанд, аммо бенатиҷа ба анҷом мерасад ин фурсат. Ва ба ҷои Кароматулло Саидов, агар хато накунам, Нозим Бобоҷонов вориди майдон шуд. бубинед чӣ гуна имконият буд барои дастаи Хуҷанд, вале аз он истифода бурда нашуд. Имконияти голзанӣ барои соҳибони майдон буд. Нозим Бобоҷонов бале ба ҷои Кароматулло Саидов ба майдон омад. ҳайати дастаи Хуҷанд воқеан ҳам хеле пурқувваттар аст нисбат ба дастаи Равшан, ва мо дар қисми аввал дидем ки бартарии дастаи Равшан хеле ва хеле зиёд буд, ва акнун дар қисми дуюм ҳоло мебинем ки афзалияти дастаи Хуҷанд зиёдтар аст нисбат ба меҳмонон. Азибек Ҳаитов, партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, Самуил Офори, Лайонел Адамс, Фатулло Олимзода, партоби баландиу, вале ба суроғаи ноаниқ. Аслан аз ҷониби футболбозони нимуҳофиза набояд ин гуна партопҳои заминӣ бисёр мувофиқ. Агар партопҳои баланд ҳам анҷом шавад, ман фикр мекунам муҳим аст ки партопҳои дақиқ анҷом дода шавад. песори ту ба канори чап буд ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа, вале туб нарасид. Бахтовари Хуршед натавонист паси худро анҷом диҳад. Бон Гин Бе, футболбоз аз Кореяи Ҷанубӣ. Абдулмумин Забиров, партоби дурударозиё, вале дифоъгарони дастаи Равшан хуб бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва Фатулло Олимзода инҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст дар муқобили бозингари тими Хуҷанд. биёед бибинем Тони Бикаталро аз пой афтонид. бале, воқеан ҳам қоидаи бозиро дағал вайрон кард муҳофизатгари дастаи Равшан. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ Амирҷони Фаррухзод ҳоло ба майдон меояд. Воқеан ҳам ӯ аз бозингарони бо истеъдоди дастаи Равшан аст ва ӯ Шаҳриёри Иноятуллоро иваз мекунад. ин тағйироти нахустин дар ҳайати дастаи Равшан ва онам дар дақиқаи 69 дидор аст. Амирҷони Фаррухзод дар канори майдон бозӣ мекунад. истеъдоди хуби тубронӣ ва анҷом додани ҳамларо дорад. ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна кӯмак карда метавонад ба дастаи Равшан. парту ба ҷаримагоҳ Евгений Гритсенко аз дарвоза берун омад ва ин лаҳзаро бартараф кард. хеле хуб дарвозабони Равшан дар ин лаҳза талош кард. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Нозим Бобоҷонов, партоби баландиу ба ҷаримагоҳ ва вазъияти хавфнок Бон Гин Бе зарбаро бо сар иҷро кард легионери дастаи Хуҷанд, вале ту болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. беҳтарин фурсат буд барои Бон Гин Бе. Фидас Абдусалимов ва қоидаи бозии муқобили вайрон мешавад.
حالا فکر میکنم در حالت دسته روشن بوزینگر عوض میشود. بوزینگر دیگر در خط حمله عوض خواهد شد. توهیل مالادوستوف آمادگی دارد. فوتبالیستی که سالیان گذشته در حیات دسته خوجند بازی میکرد. ادامه حمله دسته خوجند. ازبک حیتوف ضربه سختی و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشود. و اینجا کافکوبی مخلصان هم به خاطر آماده شدن لیگنری دسته خوجند و بازی این فوتبالباز دارکو بدوف است که حالا آمادگی دارد برای با میدان آمدن. دقیقه 72 بازی است بیننده عزیز. توپولو دارکو بدوف با میدان میاد. فوتبالباز رقم 30 بازیگر سرتابور بازیگر 34 ساله که در یک چند دسته بازی کرده است. از جمله پیش از اومدن به دسته خوجند در دسته زبان ایران بازی میکرد و او از بیک ایتیفلو عوض میکند. در حیات دسته خوجند بازیگر عوض شد. من بسیار حیران میشوم چرا در پشت پیرانهای دسته خوجند با زبان روسی اسم بازیگران نوشته شده است و اصلا گفت به دسته روشن که با زبان تاجیکی اسم بازیگران در پشت پیراهن‌ها نوشته شده است. احترام به زبان تاجیکی باید در مد اول باشد. بعضی دسته‌های فوتبال کشور ما هستند که البته نام بازیگران با زبان روسی نوشته شده است. من نمیدونم با کدام خاطر، ولی احسن گفت با دسته روشن که از این جهت فرق کننده هستند. یعنی معلوم می‌شود که اونها زبان تاجیکی را بسیار احترام دارند. بابا جانوف از کنار راست توپ را به هم دسته خود میرساند. ادامه حمله دسته خوجند عبدالمومن زبیروف و فوتبالبازان روشن این وضعیت را رفع کردند. اکنون به عکس الحمله میروند مهمانان. فتح‌الله علیمزاده پس به کنار جوزف اکومادی دو نفر رو فیلم میدهد و در لحظه اخیر هم موفق میشود این بازیگری دسته روشن و ضربه کنجی به نفع مهمانان. فتح‌الله علیمزاده حالا ضربه کنجی را اجرا میکند از جانب دسته مهمان. پرتابی خیلی هم بلندی و با کنجی دروازه دریادگوروف توپ رو بیرون کرد و اوت به نفع فوتبالبازان دسته روشن. این هم کرسی احتیاطی دسته خوجند 3 نفر عوض شد. کرامت‌الله سعیدوف، احسان بابویف و ازبک حیتوف. محمد نسکوف خلمراد نظرف و یوگنی گریتسنکو زود توپ رو گرفت و محمد نسکوف حمله رو آغاز میکند. پرتابی بلندیو لایونل آدامز توپ رو به حملهگری دسته روشن میدهد ولی تونی بیکاتال هم دسته خود رو کمک کرد در همین لحظه وگرنه حملهگری دسته روشن میتوانست با شاروخ خیرزبایف 1-1 برآید. امیرجان فرخزاد و اشتباه از جانب خلمراد نظرف. حمله دسته خوجند از کنار راستی میدان نازیم بابا جانوف. فتح‌الله علیمزاده خیلی عالی توپ رو میگیرد از نازیم بابا جانوف و بعدا محافظه‌گر دسته خوجند قاعده بازی رو ویران میکند. در
дар ҳайати дастаи равшан ман фикр мекунам бозингар иваз мешавад ҳамин ҳоло. тоҳир муъминов дар экранҳои бо шумо, сармураббии дастаи равшан. воқеан баъд аз бозии равшану хатлон тоҳир муъминов аз кори даворун бисёр гила кард. бозии дигари даври чорум ҳамин ҳоло бо иштироки дастаи ҳосилот ва хатлон ва ҳосилот ҷараён дорад ки дастаи хатлон пешсаф аст дар ҳамон рақобат. инҷо фатло олимзода тӯбро хеле хуб гирифт аз пои бозингари дастаи хуҷанд. бисёр олӣ буд. ҳоло дастури тоҳир муъминов ва ёрдамчии ба муҳаммадшариф саидхоҷа. наҷмиддин толибов аст ёрдамчии сармураббии дастаи равшан. баъзе аз бозингарони дастаи эсхата ҳоло дар минбари варзишгоҳ нишастанд ва ин бозиро тамошо доранд. футболбозони эсхата дирӯз дар муқобили тими регартадас дар сафар ғалабаи муҳими худро ба даст оварданд. воқеан ҳам эсхата ҳоло то бозии дастаи истиқлол дар ҷадвали чемпионат пешсаф аст. рустам хоҷаев сармураббии дастаи хуҷанд. чанд сол аст ки ӯ дар ҳайати дастаи хуҷанд фаъолият карда истодааст. абдусалимов, далил ёдгоров ва эътироз мекунад ба ҳамдастааш ки пас хеле тез ирсол шуд. футбол тоҳир маладустов ба майдон меояд. ҳамлагари дастаи равшан ва киро иваз мекунад. тоҳир маладустов албатта бозингаре ҳаст ки дар лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос дар лаҳзаҳои охирин баъд аз баромадан ба майдон равшанро наҷот дода буд. ва ҳоло ӯ крис эммануэл какао иваз кард. дуюмин бозингар дар ҳайати дастаи равшан ба майдон омад. тоҳир маладустов ки соли гузашта дар ҳайати дастаи хуҷанд бозӣ мекард. лайонел адамс тӯбро берун кард. тоҳир маладустов дар дастаи хуҷанд то солиёни зиёд бозӣ кард. ӯ ҳатто як муддат дар дастаҳои дигар ҳам бозӣ карда буд. аз ҷумла дар дастаи барқчӣ ҳам бозӣ мекард як муддат. ҳоло партуби амирҷони фаррухзод ба ҷаримагоҳ. лайонел адамс тӯбро берун кард. ҷозеф акомади хеле хуб тӯбро мегирад дар муқобили се бозингар ва пас анҷом медиҳад. айдан окран чӣ кор мекунад дар ин лаҳза легионери дастаи равшан. тӯб дар пои бозингарони дастаи равшан. вақтовари хуршед. муҳаммадшариф саидхоҷа. фатулло олимзода. идомаи ҳамлаи дастаи равшан ва инҷо ходаи бозӣ вайрон мешавад. муқобили фатулло олимзода. корти зард ба тони бикатал. зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи равшан.
خب حالا میبینیم که این وضعیت استانداردی برای فولوبوزون دسته روشن با چی انجام می‌یابد. محمد شریف سید خوجا خیلی پرتابی بلند و این پرتاب اونقدر موفق نبود با بازیگرانی که در داخل جریمه گاه بودن. خالمراد نظرف تلاش کرد اما کمک نکرد. حالا توپ را با فولوبوزون دسته روشن میرسالی تو با کناری راست میدان امیرجانی فرخزاد ولی دلیل یادگوروف موفق میشود در مقابل این دو بازیگر دسته روشن و بسیار خوب بازی کرد یادگوروف. بازم خود بیان کنیم از جانب فولوبوزی دسته خوجاند. کمتر از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است و انجام این رقابت. نوفهمی نیمو فیزدگاه دسته روشن و توبر اینجا کورت زرد هم با دلیل یادگوروف و هم با فتولو لیمزاده. اینجا چی گپ بود بین این دو بازیگر نمیدونم ولی بسیار لحظه بود که معلوم شد هر دو بازیگر عصبانی هستند از جمله فولوبوزی دسته روشن. حالا اشک میریزد فولوبوزی دسته روشن نمیدونم با کدام خاطر شاید یگان خبر شاید نسبت این گفته شد. بر صورت حالا بازی ادامه دارد. حمله دسته خوجان رو میبینیم به دست دقیقه 84 بازی حساب شده نشده است. من فکر میکنم هر دو دسته از نتیجه مساوی شاید خانه نباشند. جوزف اکومادی حالا فرصت برای دسته روشن امکانیت و چگونه امکانیت خوبی گلزنی رو طاهر ملادوسوف استفاده برده نمیتواند که دست چخالف با توپ نرسید و طاهر ملادوسوف حالا میتوانست توپ رو به درونی دروازه روان کند. اکنون امکانیت 100% گلزنی ولی چگونه این امکانیت در دقیقه 84 از دست رفت. فتولو لیمزاده حمله فولوبوزون دسته روشن در دقیقه اخیر خیلی و خیلی زیاد شده است. محمد شریف سید خوجا ایدان اوکران پاس به کناری راست امیرجانی فرخزاد فولوبوزون روشن نزدیک میشوند برای اجرا کردن ضربه ولی کسی نبود در همین موقع که پرتاب ارسال کرده شد. و باز یک قاعده بیان کنید دیگر این دفعه از جانب نازیم بابا جانوف. ضربه جریمه نوبتی برای مهمانان. محمد شریف سید خوجا پس میدهد بعد جوزف اکومادی حالا ضربه میزد بوسینگر ولی تو با فولوبوزی دسته خوجان فیدرس چخالوف بر میخورد.
دستای خوجند و محمد نصر خیلی خوب بازی میکنن در مقابل دلیر یادگورف. حمله دستای روشن رو میبینیم. توهیر ملادوستوف از کنار راستی میدان و بسیار دقیق اینجا خود بازی رو ویران میکند دفاعگر خوجند. و اینجا میبینیم حالا چگونه بازیگری دستای خوجند در مقابل توهیر ملادوستوف دقیق بازی کرد. بیا توجه میکنیم توپ در پای توهیر ملادوستوف بود ولی اول این شده با توپ رسید شد دست عبدالسلیم بعدا فوتبال دستای روشن رو از پای افتادید. به بار دیگر توجه میکنیم با توپ رسید بازیگر خوجند. این یا اون چه شک و شبهه نیست. حالا نفهمی می‌بینید بازیگران در کنار میدان صورت می‌گیرند. معلوم می‌شود که با بازیگر روشن هم حالا ضرر رسانیده است به بازی تیم خوجند. ضربه جلمادی و بهترین فرصت برای فوتبال دستای روشن. وقتی با جریمه گفت ولی بی نتیجه مراد نظرف و ضربه کنجی برای دسته روشن. تو با جریمه گل بود که بیرون کرده شد. عطف حمله دستای خوجند از کنار میدان ارسال تو با دلیر یادگورف ولی با دلیر یادگورف امیرجان فرخزاد امکانیت نمیدهد. یادگورف بون گین به پرتابی با جریمه گل و چگونه از گل مقرری دروازه روشن از گل امینی گل داشته می شود. واقعا هم احسنگ باید با دروازه‌بانی دسته روشن و چگونه ضربه رو بر میگرداند. بیننده عزیز ما تصور کردم که توپ وردی توی دروازه شد. بیا توجه میکنیم ضربه نازیم بابا جانوف بود. واقعا هم دروازه‌بان عالی بازی کرد در همین لحظه و مهارتی بلندی بود که دروازه روشن از گل امین نگاه داشته شد. در دقیقه 89 بازی ادامه حمله دسته خوجند از کنار راست نازیم بابا جانوف 21 اپریل خودبازانی دسته اسفات در میدان خود با پیشتفان جدول چمپیونات پرتابی دعوتی و باز هم یک حمله خوب است جانب بازیگران دسته خوجند و این دفعه دلیر یادگورف بود. خودبازان دسته خوجند روشن روز 21 اپریل با خوری نوبتی خود را در سفر با دسته حاصلات می‌توانند. ما شما را روز 21 اپریل توجه سپارتاک در واخوری بین دستای اسفات و استقلال تکلیف می‌کنیم. آغاز بازی ساعت 16:30. خب دقیقه 92 بازی هم نزدیک می شود. حساب بیننده عزیز همین حالا شده نشده است 0-0 ولی هر دو دسته امکانیتی با پیش برآمدن رو داشتند در قسم دویمی رقابت. اینجا نیمه‌فیزدگری دسته روشن از پای افتاده است. نمیدونم اونجا چی عمل کرده مقابل او سرعت گرفت. بعد کارگردان برای ما شما همین لحظه رو نشان میدهد که دلیر یادگورف بهترین امکانیت گلزنی را داشت ولی ضربه او اونقدر خفناک نبود برای دروازه بود. وقتی اساسی به انجام رسید 6 دقیقه اضافه کرده می شود با بازی دسته های خوجند و روشن.
Фатулло Олимзода ӯро аз майдон берун карда мешавад. چه عمل کرده با این بازیگر اتفاق افتاد حالا نامعلوم. خب با دقیقه الوکی جریان دارد. اکنون طاهر مومنوف بازیگران الوکی رو با میدان خواهد آورد. عباس اندلیبوف حالا وارد میدان میشود. Yodgorov. Don Binge olo partobi u ba jarimago bud. Idomai hamlayi dastаи Хуҷанд Фирдавс Чахалов. Lekin bu az dast медиҳад ҳиматгари дастаи Хуҷанд. Hamlayi dastаи Равшан аз канори майдон. Тоҳир Маладустов. Ва партоби аз дифоъгари дастаи Хуҷанд намегзарад. خب عباس اندلیبوف با میدان اومد و جای فتولو اولیم او هم یک بازیگری خیلی خوب است در مرکز میدان. نمیدونم چرا همیشه در کرسی احتیاطی است. نه اینجا با جای محمد شریف سعید خوجا با میدان میآید و همچنین بازیگری رقم ششم با جای محمد شریف سعید خوجا با میدان میاد و فوتبالی دسته روشن از این چیز خیلی و خیلی نگران است. Emmanuel Maboh وارد میدان شد. 4 دقیقه دیگر باقی ماند تا پایان این رقابت. عبدالمومین زبیرов پرتاب جریمه‌گوی دسته روشن و امکانیت خیلی خوب بود برای فوتبالبازان دسته خوجند. ایمانوئل جوزف در کنار میدان و میگذرد از دفاعگری دسته خوجند. فردوس عبدالسلیموف و بسیار خوب بازی میکند اینجا، اما بازیگری رقم 5 دسته خوجند سرعت فوتبالبازی دسته روشن رو برگردوند و اینجا ببینید چگونه پایده ویرانکنی بود از سوی فوتبالبازی دسته خوجند. جوزف کومادی میتوانست حمله رو خوب انجام دهد. امیرجان فرخزاد از کنار راست. جوزف پرتاب بسیار خوب، امکانیت برای دسته روشن بود ولی به نتیجه و بسیار امکانیت خوب بود برای فوتبالبازان مهمان. حالا ضربه کنجی امکانیت هست و ضربه ای که از جانب محمد نسکوف اجرا گردید خطا رفت. تو بالا با فوتبالبازی دسته روشن میرسد و از میدان بیرون میشود. توحید ملادوستوف بود. وضعیت دیگر برای دسته خوجند و یوگنی گریتسنکو توپ را داشته میگیرد. زیاد از یک دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان این رقابت. دوستان عزیز، خاطرتان می‌کنیم که 21 اپریل فوتبالبازان دسته خوجند بازی را در سفر با دسته محلی حاصلات می‌کنند. آن روز خب اکنون در دوری آینده هم که روزهای 20 و 21 اپریل در نظر داشته شده است،
рақобатҳои даври панҷум сурат мегирад. Дастаи Равшан дар майдони худ бо Регартадас рӯзи 20 апрел панҷшанбе рақобат мекунад ва тими Хуҷанд дар сафар бо Ҳосилот рӯзи 21 апрел дидор хоҳад кард. Равшан агар як имтиёз гирад бо 5 хол метавонад ба зинаи шашум барояд, ончое ки ҳоло Фархор аст ва гуфтем ки дастаи Ҳосилоти Фархор ҳамин ҳоло дар муқобили тими Хатлон ба бохт рӯбарӯ шуд ва дастаи Хатлон инак мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кард. 2 ғалабаи паяҳам дар даври охир бо 6 имтиёз онҳо акнун дар зинаи сеюм қарор гирифтанд ва Равшан дар зинаи ҳафтум шаҳр қарор мегирад ва Хуҷанд ҳам ҳамин гуна. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд ва ҳоло як фурсат ҳаст барои муваффақ шудан, аммо ин вазъиятро бартараф мекунад Самуел Офори ва имконият намедиҳад. Дақиқаи 97-уми бозӣ бошад довар иҷоза медиҳад барои як ҳамлаи дигар ба футболбозони дастаи Хуҷанд. Фирдавс Чахалов маълум мешавад ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол хоҳад кард. партоби Чахалов ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, Холмурод Назаров ва зарба зада мешавад, аммо зарбаи хеле ҳам баланд. Нозим Бобоҷонов буд зарба зад. Горов вале ин ҳамлаи дастаи Хуҷанд бартараф карда шуд. дақиқаи 98-уми бозӣ аст бинандаи азиз. дар дақиқаи иловагӣ вақти зиёд сарф шуд, ба ин хотир довар ҳоло иҷоза дода истодааст ки бозӣ идома ёбад. аут ба нафи футболбозони дастаи Равшан ва садои шуда ки довар аз анҷоми ин рақобат дарак медиҳад. ҳисоби бозӣ 0-0 ба поён мерасад. дастаҳо соҳиби як хол мешаванд. намедонам мураббиён аз ин натиҷа розӣ ҳастанд ё на. имкониятҳои хеле зиёд буд ҳам аз ҷониби дастаи Хуҷанд ва ҳам аз ҷониби дастаи Равшан. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. мардум нашунидам нагӯед. иқдом аз Витаминбонк қарзҳо бо 14% солона ва сама муҳимаш автоқарз бе пешпардохт 0%. шитобед фурсати беҳтарин барои харидани лавозимот ва ё